Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. General Neva ararembye cyane. General Neva afite ibibazo bikomeye cyane by'ubuzima. Hari amakuru avuga yuko General Evariste Ndayishimiye yoba yarahawe ishano. Amakuru akemeza yuko ibihangange byo muri CNDD FDD ndetse n'abagenerali bakomeye cyane mu Burundi aribo bapanze uyu mupango wo kwikiza Ndayishimiye, bamuhaye isumu, bamuhaye ishyano. Amakuru aremeza yuko ku mugoroba w'irigenekerezo rya 26 Ndayishimiye yavuye mu biro byiwe arembye cyane. Amakuru akemeza yuko arimo kuvurwa n'abaganga bakomeye cyane bavuye mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'abandi baganga bavuye mu gihugu cya Turukiye. Aya makuru rero niyo tugiye kugaruka ko. Muri aya makuru ndababwira ingene ibihangange byo muri CNDD FDD byacuze umugambi wo kwikiza Ndayishimiye. Muri aya makuru kandi ndababwira yuko umugore wa Ndayishimiye nawe arimo kuvugwa mu mugambi wo kwikiza umugabo wiwe. Nakamaramaza. Hari amakuru avuga yuko Angelina Ndayishimiye yaba arimo kwikiza General Evariste Ndayishimiye. Bikanavugwa yuko arimo gukorana na bwana Reveriyano Ndikuriyo. Ibi byose rero nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru. Gusa icyo nababwira nuko General Neva arembye cyane. Ndayishimiye ararembye ndetse amakuru aravuga yuko umwanya ku mwanya inkuru mbi ishobora kumvikana mu gihugu cy'u Burundi ivuga yuko Ndayishimiye amaze kwitaba Imana. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Mu gutangira aya makuru yacu reka tuyahere mu biro bya General Evariste Ndayishimiye. General Neva amaze iminsi arimo kwikanga igiti n'ibuye. Ndetse General Evariste Ndayishimiye yagiye yerekana ko hari abantu bamwanga cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hari injyane zikomeye cyane kugeza ubwo Ndayishimiye yabwiye abakora kwa Ntare Rushatsi akababwira ko abizi neza ko hari abantu bamwanga kandi ko barimo gukeza abami babiri. Icyo gihe yashakaga kuvuga bwana Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD FDD. Hari injyane zikomeye cyane hagati ya Reveriyano Ndikuriyo urongoye CNDD FDD ndetse na General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Ni injyane zikomeye cyane. Bivugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo yatangiye kwibona nk'umugabo ubushitse ndetse nawe agomba kurongora igihugu cy'u Burundi. Abagumyabanga bakomeye muri CNDD FDD bamaze kuyoboka Reveriyano Ndikuriyo. Ibihangange mu gisirikare cy'u Burundi byose byamaze kujya ku ruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo. General Neva yaramaze iminsi abibona neza ko abasirikare bakomeye bamaze kumuvako ndetse n'abakadere bakomeye bo mu mugambwe wa CNDD FDD bamaze kumuvako. Hari injyane ndetse n'icyuka cyakwega nkwege hagati ya General Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Abarundi barayamaze bati nta bihanga bibiri bitekwa mu nkono imwe. Ibihangange bibiri bikomeye mu Burundi ni General Neva ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Buri wese rero arimo kumaranira kuzarongora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027.
Muri kano kanya rero ushobora kwibaza uti iby'indyane za Generali Ndayishimiye na bwana Reveriyano Ndikuriyo birahurira hehe no kurwara gukomeye cyane kwa Generali Neva? Generali Neva ararembye cyane. Hashize indwi ebyiri Iyakure official imenya amakuru yizewe yemeza yuko Ndayishimiye yarozwe. Biravugwa yuko Ndayishimiye yarozwe n'abantu bamwanga cyane barimo gushaka ko ava ku butegetsi. Hari amakuru avuga yuko bwana Reveriyano Ndikuriyo ariwe yaba yaratanze isumi ikomeye cyane ayinyujije kuri Angelina Ndayishimiye. Ndasubiramwo, biravugwa yuko Generali Evarisito Ndayishimiye yarozwe n'umugore wiwe. Uburozi akaba yarabuhawe na bwana Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo ngo yaba yaravanye uburozi bukomeye cyane mu bihugu by'amakungu maze akabuha umugore wa Ndayishimiye maze nawe akabumugaburira. Angelina Ndayishimiye yahaye ishyano umugabo wiwe. Angelina Ndayishimiye arimo kuvugwa muri iyi dosiye ndetse bigahuzwa n'ibindi bibazo bikomeye cyane Angelina Ndayishimiye afitanye na Generali Ndayishimiye ariwe umugabo wiwe. Amakuru agera kuri Iyakure official yemeza neza ko imyaka igiye kuba 8 Angelina Ndayishimiye afitanye ibibazo bikomeye cyane na Generali Evarisito Ndayishimiye. Babanye nabi cyane mu rugo rwabo. Hari abakadire bo mu mugambwe wa CNDD-FDD babwiye umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana ko Generali Ndayishimiye ajya kubita umugore wiwe. Generali Ndayishimiye kandi ngo agira amagambo mabi cyane, ahora atuka cyane umugore wiwe, ndetse ngo Generali Ndayishimiye hari ubwo yakubise Angelina Ndayishimiye maze ava mu rugo amusigira abana ajya kwibana. Ni ibintu byabaye mu ibanga ntangere, ariko abegereye umuryango wa Generali Ndayishimiye bemeza yuko ari umugabo ufite amahane kandi ngo arivovota cyane mu rugo rwiwe, ngo yagiye atoteza cyane Angelina Ndayishimiye kugeza ubwo Angelina Ndayishimiye yemeye kuba mu buribwe bukomeye cyane bwo kubana na Generali Evarisito Ndayishimiye. Amakuru yizewe akemeza yuko ari umuryango ubanye nabi cyane, ndetse Generali Ndayishimiye ngo yoba yaragiye abwira Angelina Ndayishimiye amagambo mabi cyane, amubwira ko yamukijije, amucyurira ko iwabo ari abakene, akamubwira yuko yamukijije kandi ko ari nawe utunze umuryango wabo. Amakuru yizewe yemeza yuko Angelina Ndayishimiye yarakaye cyane. N'abamubona ku mafoto ndetse no kuri za video murabibona neza ko Angelina Ndayishimiye yakasiritse, yaranutse. Angelina Ndayishimiye ntabwo ajya aseka, ni ukubera ko urugo rwiwe ari rubi cyane. Amakuru rero akemeza yuko Angelina Ndayishimiye nawe rwose yifuza urupfu rwa Generali Neva. Angelina Ndayishimiye arifuza urupfu rwa Ndayishimiye kubera yuko ngo rwamuha amahoro maze akabaho atekanye n'abana biwe. Ni akamaramaza, ni ibintu bikomeye cyane kugeza ubwo umugore yifuza ko umugabo wiwe yitaba Imana. Abo muri CNDD-FDD hafi ya bose abagenda kwa Ndayishimiye bagiye batangaza yuko abanye nabi cyane n'umugore wiwe. Hari n'igihe Angelina Ndayishimiye yashatse guta Ndayishimiye, ariko kubera imbaraga za politike ndetse nabo mu muryango wa Angelina Ndayishimiye barakomakomye maze bamusubiza mu rugo rwiwe. Iby'umubano wa Ndayishimiye n'umugore wiwe ntabwo ari byo turi bwibandeho cyane muri aya makuru. Muri kano kanya ndagira ngo twibande ku ndwara ikomeye irimo kugera kuri Generali Evarisito Ndayishimiye. Generali Neva ararembye cyane. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 26 Generali Neva yarari mu biro byiwe. Generali Ndayishimiye yakiriye umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga cy'Abayapani kijejwe ubutwererane. Ni ikigo kizwi nka JICA. Uyu nguyu yitwa Tanaka Akihiko.
yarari kumwe na Ndayishimiye mu biro byiwe kwa Ntare Rushatsi. Nyuma yaho Generali Ndayishimiye yari amaze kwakira umuyobozi wa Jayika. Generali Ndayishimiye yituye hasi maze aramirwa n'abagaride presidentiel. Hari abasirikare bacungera umutekano wiwe bari hafi yiwe, nibo bamufashe mu ntoki ubwo yari arimo kudandabirana yitura hasi. Biravugwa yuko Ndayishimiye yihutanywe cyane mu rugo rwiwe, aho bahise bahamagaza abaganga bakomeye cyane bavuye mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'abandi bavuye muri Turukiya. Bano baganga bageze mu Burundi kuva ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa mbere. Ni abaganga batumijwe na Generali Ndayishimiye ubwiwe. Ni abaganga barimo kuvura Ndayishimiye ndetse bikavugwa yuko arimo kubishyura amafaranga menshi cyane. Nk'uko natangiye mbibabwira muri aya makuru yacu rero, biravugwa yuko Ndayishimiye yahawe isumu. Biravugwa yuko Ndayishimiye yarozwe, yahawe ishyano. Hari amakuru avuga yuko Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umugore wa Ndayishimiye, Angelina Ndayishimiye, aribo baroze Generali Evariste Ndayishimiye bagamije kumwikiza. Reveriyano Ndikuriyo inyungu abifitemo nuko ngo yagira imbaraga za politike maze akaziyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi aserukiye umugambwe wa CNDD-FDD. Kuri Angelina Ndayishimiye wewe ngo yaba yungutse independence, yaba yungutse liberite, yaba yungutse ukwishyira akizana, yaba yungutse ko atazongera gutotezwa na Generali Neva, ngo ntabwo yazongera gukubitwa, ngo ni umugore ufite agahinda gakabije kandi ugerageza kwambara imyenda ihenze cyane kugira ngo yikonsore. Ariko muri iyi minsi biribonekeza ko umujinya ari mwinshi ku maso ya Angelina Ndayishimiye. Arimo gukora ibishoboka byose ngo yikize Generali Neva. Amakuru rero akemeza yuko Generali Ndayishimiye ari mu yabira. Amagara yiwe arimo kumucika, ngo yahawe uburozi bukomeye cyane bwenda kumera neza n'ubwahawe umuhisi Petero Nkurunziza. Umuhisi Petero Nkurunziza yararozwe maze yitaba Imana. Binavugwa kandi ko Generali Ndayishimiye ari we yaba yararoze Petero Nkurunziza. Akebo rero kagiwa mugarura, ndetse amakuru akemeza yuko ibyo wakoze bikugarukira. Hari amakuru yemeza neza ko Ndayishimiye ibyo yakoreye umuhisi Petero Nkurunziza nawe byaba birimo kumugarukira kandi bihereye mu nyubako yiwe. Umugore wiwe aravugwa muri iyi dosiye yo gutanga isumu kuri Generali Ndayishimiye. Muri iyi ndwi iheze mwaramubonye Generali Evariste Ndayishimiye ari mu gikorane cy'umugambwe wa CNDD-FDD. Mwaramubonye arimo gukeza Reveriyano Ndikuriyo. Mwaramubonye kuko yari afite intege nkeya cyane. Abaganga biwe bakomeje kugenda bamutera inshinge ndetse banamuha imiti myinshi cyane ivana uburozi mu mubiri. Ariko biravugwa yuko uburozi bwamaze kugera mu mubiri wose. Bikavugwa yuko uburozi burimo kugira imbaraga nyinshi cyane. Isumu bamuhaye ngo ni isumu ikomeye cyane. Muri iyi minsi rero amakuru aremeza yuko Generali Neva nawe yamaze kubimenya neza ko yarozwe, kandi arabizi neza ko Reveriyano Ndikuriyo yakora igishoboka cyose kugira ngo agere ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Amakuru rero akemeza yuko ibihangange byo muri CNDD-FDD nabyo bimaze kurambirwa Generali Ndayishimiye. Ku rundi ruhande hari n'amakuru avuga yuko Generali Gervas Ndirakobuca nawe ari muri uyu mugambi wo gutanga uburozi kuri Generali Ndayishimiye. Hari amakuru avuga yuko Generali Ndakugarika ndetse na Reveriyano Ndikuriyo bamaze kumvikana, bakemeranywa ko Reveriyano Ndikuriyo azakomeza kurongora umugambwe wa CNDD-FDD ndetse agakomeza kugira imbaraga za politike, agakomeza gukora urudandaji rwiwe rw'amabuye y'agaciro ava muri Kongo ndetse n'urudandaji rwo gutumiza ibicuruzwa mu makungu.
Ku rundi ruhande bemeranijwe yuko General Gervas Ndirakobuca ari we azarongora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Hari amakuru yizewe yemeza yuko inama ikomeye cyane yahuje abajenerali ndetse n'abakadere bo muri CNDD-FDD yemeje ko bwana Reveriyano Ndikuriyo akomeza kurongora uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Aya ni amakuru nabagejejeho mu makuru yacu yatambutse. Muri CNDD-FDD ndetse no mu gisirikare bamaze no kwemeranywa ko General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika ari we azarongora igihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akemeza yuko bano bajenerali ndetse n'abakadire bo muri CNDD-FDD barimo gushaka kwikiza General Neva. Biravugwa yuko umugambi wo kuroga Ndayishimiye urimo n'abajenerali bakomeye nka General Gervas Ndirakobuca wamaze rwose kumvikana na Reveriyano Ndikuriyo. Muri kano kanya turiko turavugana ndabamenyesha ko amagara ya General Ndayishimiye arimo kumucika. General Neva ararembye cyane. Abaganga bo mu Bushinwa ndetse nabo muri Turukiye barimo kugerageza ibishoboka byose, ariko inkuru zirimo kongeraho zose ziremeza ko General Ndayishimiye arembye cyane. Intambara yo kumaranira ubutegetsi mu Burundi irimo gukora ishyano. Intambara yo kumaranira ubutegetsi iraza kumara abantu mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bikanavugwa yuko iyi ntambara irimo intambara y'urugo rwa Ndayishimiye kubera imibanire yiwe itari myiza hagati yiwe n'umugore wiwe Ndayishimiye. Ndayishimiye nawe arashaka kwishyira akizana mu rugo rwiwe, ngo arembejwe n'inkoni ndetse n'imigeri bya Ndayishimiye. Burya ngo Ndayishimiye ni umuhanga mu gutera imigeri, ngo ajya atera imigeri umugore wiwe Ndayishimiye, nk'uko amakuru angeraho avuye muri CNDD-FDD yakomeje kubyemeza. Ibintu ntabwo byoroshye rero. General Ndayishimiye abakunzi biwe ni ukumusengera cyane. General Ndayishimiye rwose yoba agiye kwitaba Imana. Inkuru mbi cyane ishobora kumvikana mu gihugu cy'u Burundi ivuga yuko Ndayishimiye yamaze gupfa.